Nang jor katmah pedang kari Amerika, Israel bat kari Iran kanang mi kisngi kipor. Katma ladangi pej akan khliamat ke bamenta. Am idan jikar menshu bakan sange. Namar ke jingnya ter namding ke jingnya ter misal. Ye iwe kam sange hadu kane ke khliamat ke bamenta. Kumta ladak kane katma ke bamenta ladak kam sange na lane ladak kimya sange na. Kumta dan jingma ya ka perthai borok kawai. Namar kane katma ka bakia lek menta dan jingma bakala ban sapriang hakilan Middle East bandak la sapriang hakilan Middle East bat kumta ter kan pur ka perthai borok kawai kabamut katma ba balai lane kata ka World War 3 kan sakhi bed bat anda lakhi kane katma ba balai kabamut ka perthai borok kawai kan sa umlut khaj kiri baklan bor ka perthai ibakan top ya kari China bat kari Russia minta kila ya chakmat brand ban pensanga yang ne katma namar lada kam sange kabamut dan jingma ya ka perthai na kaliang kari Russia Vladimir Putin ulayale kat bala ban pensanga yang ne katma bat kiari lade ban roh ne katma da ka ba kondam lane uben lane Ukraine Persia ya ka ka bakari Amerika bat kari Israel kila le ya kari Iran kumta kiar borba Putin hakabaidai bagane katma wala Putin Ukraine ya ka Iran Henry Putin la kiar direct nagane katma ban laj saka jingkhi chaka katma ba ka balai hakaba ka perthai ka dan jingma ada ka khi kata kumta kondam Putin ya kari Amerika ba ya kari Israel bat kum juru nakale kari China Xi Jinping minta ulah phone presiden kari Israel Benjamin Netanyahu budi bensangai na isendan yang katma ha ka bola her persia Iran namar kane katma ka bu jingmai ka perthai bat kum ju ya ka jingdu na chaka perthai